Taranithoi suba Manipur Legislative Assembly ki tare suba mifam gi ngasi mangani sanba numit ki demand discussion da Agriculture Department gi scheme ani senja thumjana pik thalle hai khre scheme ani gi senpham sing official sing na chamasna natabada kon pak na kotlaga sathok khre hai na Congress ki MLA ke Mage Chandrana phongdok khre wathok adu departmental inquiry tawragani hai na Chief Minister Y Khemchan na house ta thajaba pi khre Agriculture Department na cut motion thamladuna ke Mage Chandrana hai Pradhan Mantri Krishi Sanchar Yojana amasung PM Kisan scheme gi thadarakiba lupa crore chamaga kunmapan dasmik mari mapan rom gi senpham official singna haina thokre su haiki masigi khudam changdam pumnamak su mangonda lei haiki hairiba scheme ani asilomi singda phanghangadabani adubu department asigi scheme in charge yauna official singna beneficiary mayam ama sel kap khre haina thagatli makoina sel kap khre hairiba beneficiary sing adu thigalubadadi chap manaba mioi ama Imphal East su Thawal da su Bisnupur district da su hapchinduna senpham sing adu lauthokibani yam khraba senpham sing adu kana na lawbano haina thigalubada staff singi imung manung mayam ama su yauri masa su khangdana account mayam ama hangdoklaga sel lauthok mayam ama su yauri lari haiba kangbuna huran basidi anga kumongi huran makhal amani makoina tawriba mayam adu ubada akiba ama fawi haiki maram aduna lainga asina corruption gi mayok ta lai haiba du miam da khangna gi damak ta khanna ba inquiry ama tawbiyu haina su haiki aduga maral laibo official sing chairak pi hauda ba tara gi Manipur se pumloi loisin khragani su haiki senja thumja gi chang asi department asida yamna sathi na wangman khre su haiki ngasi ayuk pung nipan makhairom taba matamda None district ki Khopum police station ki manung sanba Taulingpung village namkaulong part 2 da bom ama pokhaybada gi angang ama sire aduga angang adugi apokpa mapa na sokpada gi haujik Imphal gi North AOC da leiba Rajmedi city da aruba phibam da laikan nari hairi Thaudok thokpham dagi phangba paw gi matung ina bom pokhaiba gi thaudok asing asi ayuk laikhidraba angang aduga haujik choktuna laikanariba mapa asiga makhoina leiriba yum adugi akoiba mafam sing sangdokpa gi thabak chathabada khanghaudana lethot bom ama pokhairakibani hairi maduda chahi mari da ngairiba angang kalai ngau pau panmai koba angang asi thaudok thokpham adumakta ta sikhi aduga mahaki apokpa mapa tara mari soba Assam Rifles dagi retired tauraba aku panmaina yamna thina sokpadagi khudakta Khopum Primary Health Center da face aid firaba matung da Imphal da phukhalaktuna hauji Rajmedi City Hospital da laikanari ba aku panmai chahi nifu apokpa Jaikhang Jaipau kawi mahaki khong animakta bom machena panbadagi yamna thina sokhi hauji ICU da pusinduna laikanari loina na thaudok thokpham da police ki kangbu na changsinduna yangsinbagi thabak chathakre hairi laikhidraba angang adugi thawai yaudraba hakchang jenim se mokta phukhalakre hairi thaudok asiga mari leinana Khopum police na case ama register tawkhre hairi Thaudok asiga mari leinana Khopum police station na case ama register tawduna investigation chathaba hokre loina pokhai khiba lethot bom adu kanana karigidamak mafam adu da thamlamlibano haibagi chapchaba maram khangba ngamdri hairi Kuki singna Imphal ukrul lambi thingbagi khongjang changsin khre kuki se so working committee ukrul kobalub amana Imphal ukrul lambi thingbagi thabak chathariba asilengang na khudakta leban gadabani haina tangkhul naga long TNL na demand tawri TNL na thadorak pacherol amada ukrul district amasung kangjong district ani gi miam gi lifeline oiriba national highway 202 da total shutdown kauriba asi chatnaba yaroi amadi Supreme Court na lambi thingduna ban tawba haibase fundamental right of freedom of movement personal liberty amasung right to livelihood ki mayoktani hai na pi khiba warol bu singna bani lambi asi thingbana district ani asigi miam gi chathok chasin essential movement amadi economic activity da chauna akaiba pire su hairi maram asina Imphal ukrul lambi thingbagi thabak chathariba asi leingak na khudakta thingduna lambi asida miam aki akhang leitana amadi apanba leitana chatpa phangangedabani leingak na lambi asingak senbagi thabak ahen ba security personnel thajinduna road opening party ROP team semduna lambi asigi sensitive oiba mafam singda pung kunmari mathau ta hangedabani haina su taksilakli Masigi mathakta lambi asiba thingba piriba kuki CSO working committee ukrul bo unlawful body amani haina lawduna makhoi gi mathakta logi oiba action chap chana logadabani haina demand tawri amaromda tha asigi tarama thoida sangkai village da kuki militant singna
उख्रुल इम्फाल लंबीदा लाखपा मारुति आल्टो कार अमगा बालेनो कार अमगा थटलगा तोंगलकपा मीसिंग फाजिनदुना मखोयदा यावरकपा पोटलमसिंग मुलहौबा अदुबु अकनबा मओंगदा कंडेम तौबगा लोयना लौहौबा पोटलमसिंग खुदकता हंदोरकदबनी हाइरी मरी लेनाबा अथॉरिटीनासु लौहौखिबा पोटलमसिंग फागतनाबा अकनबा थबक लौखतपियु हाइनासु TNL ना तक्सिलकली चादोंग विलेज की सोशल एक्टिविस्ट असंग कसरनसु इम्फाल उख्रुल लंबी नेशनल हाईवे 202 दा संकाई कुकी खुल मपादा लंबी थिंगबगी खोंजंग चंगसिलिबा असि लैंगाकना खुदकता अकनबा मियंग संगदुना सिक्योरिटी मतिक चाना ngak सेंदुना लंबी असिदा गारीसिंग चटपदा अयत अपन थोकअंदनबा थबक लौखतपिनबसु चीफ मिनिस्टर इमरान खेमचांदा चेरोल अमा पिदुना तक्सिनख्रे कामजोंग अमसुंग उख्रुल डिस्ट्रिक्ट की मियाम की लाइफलाइन अमा ओइरिबा नेशनल हाईवे 202 इम्फाल उख्रुल लंबी लितान संकाई एरिया दा कुकीना लंबी थिंगदुना डिस्ट्रिक्ट अनि असिगी मिचम मियाम की पुंसीदा चाउना अकाइबा पीरे हाइरदुना लंबी असिगी सेंसिटिव ओइबा मफमसिंगदा अहेन सिक्योरिटी थमदुना ngak सेनबगी थब लौखतपियु हाइखी लंबी असिदा अकी अखंग यावदना चटपा फंगहलो नेशनल हाईवे दा चथोक चसिन तौबदा अथिंगबा पीरिबा कुकी मिलिटेंटसिंगी मथक्ता अकनबा एक्शन लौखतकदबनी लंबी असिदा चेक पोस्टिंग थंबगा लोइनना चांग नाइना सिक्योरिटी पेट्रोल चटकदबनी हाइना लैंगा की माइकैदा डिमांडसिंग तौदुना थबक ओइना पांथोकपिनबसु चीफ मिनिस्टर की पुकनिंग चिंगसिलकली अमरोमदा कुकी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन CSO वर्किंग कमिटी ना उख्रुल डिस्ट्रिक्ट मनुंग दा लैरिबा कुकी खुलसिंग कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चलहन्नाबा डिमांड तौदुना मतम कक्तना इम्फाल उख्रुल लंबी थिंगबगी खोंजंग असिदगी चंगसिनबा हौख्रबनी थवाई कुकी खुलदगी थेनखोगिन बाइते अमसुंग थांगबोय मांग लुनकिम कौबा मियोय अनि था असिगी तरामाथोयदा सखंगदबसिंगना फादुना पुखरगा हाटखिबगी थौदोक अदुदा चेनबसिंग फागदबनी उख्रुल डिस्ट्रिक्ट लैरिबा कुकी खुलसिंग कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की मनुंग दा चलहनगदबनी हाइना डिमांड तौदुना इम्फाल उख्रुल लंबी की संकाई विलेज दा लंबी थिंगबगी खोंजंग चंगसिलिबनी अमरोमदा लंबी थिंगखिबना उख्रुल डिस्ट्रिक्ट अमसुंग कामजोंग डिस्ट्रिक्ट की मियाम इम्फाल तमना लाकपदा खुदोंचादबा मायोंगनरकपदगी लैंगांगना खन्नबा थौरांग अमा ओइना ngasiदगी इम्फाल उख्रुल अमसुंग उख्रुल इम्फाल की अहेनबा हेलीकॉप्टर सर्विस अममम नुमित खुदिंगी लैहनबा हौख्रबनी पनबा याबदि MLA लेसियो कैसिंग अमसुंग MLA राम मोइबागी माइकैदगी चीफ मिनिस्टर अमसुंग ट्रांसपोर्ट डायरेक्टर दा इम्फाल उख्रुल हेलीकॉप्टर सर्विस लैहनबिनबा तक्सिनबा लैख्रबनी ममांग था फेब्रुआरी हौरकपदा उख्रुल डिस्ट्रिक्ट की लितानदा कुकी अमसुंग तांगखुल कम्युनिटी अनि की मरकता चाउना उंखतनबा थौदोकता तांगखुल की युम कया कुकी खुलाई पाइबसिंगना मई थाबा लैख्रबनी मसिगी मतुंग तारकपदा था असिगी तरानिथोयदा उख्रुलगी इम्फाल तमना गारीदा लाकपा तांगखुल की खुंजा कुनमाथोयदा संकाई कुकी विलेज दा कुकी खुलाई पाइबसिंगना फाजिनदुना नोंगमा थंबगा लोयना यावरकपा पोटलमसिंगसु मुलहौखिबनी उख्रुल डिस्ट्रिक्ट की थवाई कुकी खुलदगी कुकी अनि सखंगदबसिंगना फादुना पुखरगा था असिगी तरानिथोयगी अयुक्ता सीना फंख्रबा मतुंग नुमित अदुमक्तता कुकी खुलाई पाइबसिंगना तांगखुल खुंजासिंग अदु फाजिनखिबनी विलेज वाइज ओपन टूर्नामेंट पांथोकलगनी चही खुदिंगी लेप्तना चथरक तरामंगा सोबा 9S साइड विलेज वाइज ओपन टूर्नामेंट लाकलिबा मार्च 15 पांथोकलगनी हाइना मयांगलांगजिंग यूथ लाइब्रेरी क्लब के चेरोल अमना हाइरी सरुक यानिंगबा क्लब अमदी फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म लौबिरबा यारगनी हाइना सो फोंदोरकली।